Okay, welcome back to today's Day 20 Geography. Nasi Day 20 Geography na mayam butaram nam ko hanna okchari. Nahan gi revision Unit 1 gi hujik ai chathari bise mamangi Day 19 da chathaki ba hauki bodo Unit 1 gi revision hauki bani adu gi paring naina ngasi Day 20 da Unit 1 gi revision do sumakha chathajage nahan gi topic tu makha chathajage ngasi mahero sing amting MU Page 2 da nahan aina point number 2 based on exhaustibility haba topic 2 for torambani page 2 gi point number 3 da yengbiro based on ownership resources se akhoi tongan ba matungina khaidopani ahamba da based on origin haina khaidokre horofongi matungina ani shubada based on exhaustibility haina loiba tumba naiba naidaba haina akhoi renewable non renewable haina khaidok jagre ngasi ahum subasida based on ownership mapu naibagi matungina mapu se resource gi mapu se kanana oibagi haibe matungina resources makhal mari thona khaido ai haipetang airamge question ama khaktang leijai ahamada individual resources haibadi karamba resources na haiba matamda isha gi oiba property ai gi yum ai gi hingon ai na tawjaba pukri ai gi labu asiguma mayam se ai oijariba posak khudimak se individual resource kawan ani shubada community resource handa nam ka mai tawi ai khatan oi biya je laikai miya amna mapu oi biya ba samna community hall ga haina tabira mani adu dagi de amu akhoi gi village pond akhoi gi laikai gi pukri ga leidana miya na laga sijina ba ya ba laikai du mi khudimak na adu gi member oi biya ba adu sijina ba ya ba resource adu gumuduna akhoi community resource haina khangna gani then national resource have sidagi ni aina question ma pijage have se yam hajabu question am leibani national resource have nation gi oiba jati dugi oiba leibak dugi oiba sarkar mapu oiba taba adugumba resource tu buni akhoi national resource have se masidagi yam hajaba question am ka hangbi yab question amtang ai ijarake hana Okay, question to sida lejare amta ai pajarke. Give 3 reasons why individual and community resources are acquired by the nation whenever they are required. Nasa aina sigi mamada national resources ki mamangda aina ani ka panjaki ba individual resource haiba ma community resource haiba se. Hariba ani dusu individual resource orgasu community resource orgasu ani makse. Nation na lebana jati na lokshani mamatamda lokshan bi yai. Hari national resource ki manung challi kari maram na samna hangibu question se amtanga ai clear tauge community resource amasung individual resource animal sa national resource ki manung channel layeba aduna nation na lebak na jati na lokshani mamatam da lokshan be yaye adu kari maram na no maram ahum piu habane adu maram ahum just mana pg page number 3 gi khwai mathati yengbiro Roman number 3 the national resource have to the point ahumtang aina underline to halake ahan the point in fact all resources belong to the nation have the sing haragadi resource khudimak se nation dugi ni have nation dugi manung da laibak dugi manung da jati dugi manung da country dugi manung da leirabani na the sing makidi resources khudimak se aikoina jati gi ni have point simak bibi batare point number 2 da point masam tang kalaga so haina hawo wahi paring am yawbani so private properties can be acquired by the nation for public good whenever they are required hai aduna lanai oiba lanthum phawba jati na lokshani matam da lokshan be yaiba tawbutubu kari dawgadaba praja mayam gi phanaba gi damta oiragadi habane hoji mayam na ubiramni lambi pakthokpa matam da matai da leba lammingon sing yung kai sing dukan leba sing loi takhare Ramdi lambi pakthorok base praja mayam gi phanabagi damakta ne national resource ne masi yam phajabu khudam amani huji jakoi wo phangi sini then ahum sub point ta kitang paring amani kalaga this is because the country has legal powers to acquire them at any time legal power have the ain pibu sakti layab ain yob sakti paije sarkar se ain yob sakti paije jati se khud country se ain yob sakti paije
ꯂꯧꯁꯤꯟꯅꯤꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯑꯃ ꯂꯤꯒꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯛꯇꯤ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯖꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦ ꯁꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯟꯁꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯏꯕꯤꯕ ꯇꯥꯔꯦ ओके देन थोड़े सीधे क्वेश्चन पीनिंग लेते देन टेरिटोरियल वाटर है टेरिटोरियल वाटर है करीनो है हाइफेटंग हाइजरके टेरिटोरियल वाटर है लेबाकी जाति समुद्र खोंबान फ्रॉम द कोस्ट समुद्र खोंबान इंडिया की समुद्र खोंबान सांगलब परिंग किलोमीटर 21.9 किलोमीटर चलगा सिजनब याबा इसिंगदो समुद्र खोंबान किलोमीटर 21.9 किलोमीटर चलगा इसिंग से इंडिया सिजन निंग मोंग सिजनब यायबा nga फाबदो ओइगेरा आ लेनुंगदगी मिनरल्स क्याम सुंगबदो ओइगेरा सिजन निंग मोंग सिजनब यायबा इसिंग टेरिटोरियल वाटर है खंगने सिमित खंगजनबियु देन नंबर 4 द इंटरनेशनल रिसोर्स है लेख्रे असनम खितंग इंडिया न खतना अखोय नेशन खतना लेबाक अमा खतना जाति अमा खतना सिजन मोंग सिजनब याबा नतबा मालेम की थाकता सिजन मिनगदब करिगुंबा अयाब संस्थान की ऑर्गेनाइजेशन अमगी अयाब मखादा असुगुम अचौब संस्थान खुदम यूएनओ गुंबगी अयाब लौरगा एग्रीमेंट सोय तौरगा सिजन मिनगदब पुनम अदुगुंबा रिसोर्स तुना इंटरनेशनल रिसोर्स न खंगी असमाइना मपु नाइबै मतुंगिना रिसोर्स मखल मरि थोना खाइदोग्रा ओके मखाताना पॉइंट नंबर 4 या लापिरो based on the status of development high handakna resources are classified into potential develop stock and reserve hai mari suba points na based on status of development hai status of development hai badi chawkhalapagi tha ki matungina resources singi chawkhalapagi tha ki matungina resources makhal amuka mari thon khaidoe kari kari maming kaureba potential resource haiba ma develop resource haiba ma stock haiba ma reserve haiba mari sigi matang da su question amtang ai thamjaramge Okay, asmaina sum hangba yaba question ni describe any 3 types of resources classified based on the status of development hai ngasa hai ke bawa hai status of development hai chakhala pagi tha ki matungina resources makhal mari ni khaidoi base adudagi any 3 describe to haiban any 3 se koi sadona ta tu adu re haijer age ahamada potential resources number 1 da yengbiro tentangna e chingchen hanjarake mahirosina pabada khara nuaina ba they are the resources found in a region but have not been put to proper utilization hai sibo hana chingbiro aduga last ki sentence mitang hapjan biu ko khara phajana ba but they are not yet developed properly habadu matang hapjan biro kitang phajana ba gi damakta kaino have the potential resources kam resource mafam amada environment da koi bada phangdi phanglaba leidi leiraba marang kaina phangdi phange leisu leire adubu ningthina season bidri kari gi damakta season bidri हाइबा मतमदा करिगुंबा मागी चप चाबा करिगुंबा थादबिदबना मरावना सिजनदरी लेदी लेरे सामना सुमाइना खंजन बिरो पोटेंशियल रिसोर्सेस हाइबदे मफम ममदा मरांग काइना लेदी लेरे फंगदी फंगने अदुबु निंगथीना सिजना बिदरी अदुगुम रिसोर्स सिबु अखना पोटेंशियल रिसोर्सेस हाना खंगने खुदम ए हाइजगे अखोय मणिपुर मरांग काइना इसिंग फंगी अदुबु निंगथीना सिजना बिदी तोइन पाट पोखरी म्याम से खरा खतने सिजना बा निंगथीना पुन्ना सिजनदरी असुगुम सि रिसोर्स सिबु अखोयना पोटेंशियल रिसोर्सेस हाना खंगने अनि सुबदा develop resources haibani develop resources ki di loinama underline to biro ai pajarake these are the resources which have been surveyed and determined their quality and quantity for utilization but their development depends on technology and level of their feasibility hai develop resources na kamai ta masi su leidi leire thi su thigat pa loire survey to ba loire quality su khangto e magun su khangto e quantity su khangto e chang su khangto e mafam masida kyam afaba leibano kyam yamna leibano haina सीजन में लोइदना लोइने लोइरे फंगदी फंगे हैसु खंग अदुबु सिसु अमु सीजन बिदि कैगी सीजन द्रि मागी मतिक चाब खुसु खुलाय थादा बिदरि माबु रिसोर्सेस लेजे हाइबु वानी अदु मतिक चाब खुसु खुलाय थादा बिदरि मसिगुम रिसोर्सेस से दर रिसोर्सेस कबि ए खुदम अमतन पिजगे अखोय मणिपुर की उखरुल डिस्ट्रिक्ट से सुनु मांग एंड लाइमस्टोन सुनु मांग कायना फंगबा अदुगुम डिस्ट्रिक्ट अमनी 2012 की रिपोर्ट ता अखोयना जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ना जीएसआई ना उखुल सिदा क्याम यामना सुनु फंगबनो अफबर फतबर से लोना सर्वे तौरग लोइखरबनी अदुबु हजिक थादबि खुसु खुलाय मतिक चाबा थादबि दबगी येंछन बि दबगी
अखोई सिजनदे असुम रिसोर्स तुबो अखोइना करी कवेबा डेवलप रिसोर्सेस एना खंगे then ahum suba stock have a symptom in biro these are the materials in the environment which have potential to satisfy human needs or wants but they are not exploited properly due to lack of technical know-how for required for exploiting them hai chi photo chingchen view ko stock sina kaino chisu leidi leire environment ta phange haina khange leisu leire adu ningthine asu seasonadri kari gi seasonadri handak na kari seasonadri handak na mabu kamaina seasonagi sige habagi khusu khulai puthokdri kamaina season sige habagi technology khangdri hab nasagi mathaki duna khusu khulai leina leina thada bidabani ko handaki ahum suba stock sina leina leina thada dabanate leidabani khulai je puthokdri kamaina season dunu se khangdaba adu stock rebo kawi khudam ya phajabantan bijage mayamna hydrogen aba gas se tabi amani ma hydrogen hydrogen ase mai chapa inflammable gas ne mai chapa ngam gas ni maje adu ka environment ta okay atmosphere hydrogen yawi se khangna bane mayam adu karam khulai toroga si gi hydrogen atmosphere yawi hydrogen se khatang phajal laga ma se chai sing thongre season dunu ya adu khulai puthok tri adu na ma se sum environment laiye masi bu kawi stock ta lay then aroiba number 4 reserves masi yamaru oi the resources that can be developed and exploited profitably with the existing technology and keep to meet the future requirement are termed as reserve resources hoji kana ba phangiba hoji seasonary ba tungda su kana na bagi damta khatuna thamliba future gi damtu thamliba hoji chumai kana ba phangliba adu resource makal dubu akhone kari kawe reserve ana khang example da water in the dam hai dam de ising tunga thami se mayam khangbe hoji su kana ba tungi dam su thami then sida hai forest umang gi potho kya mo jisu kanai aduga tungi dam su thami asmai tara lai bsa reserve ka asmai na status of development chaklo pi thaki matungna mari thokna khaido I habje mai roisingna khangjan biro okay makha sum ai continue tawjarake mathangi page number 4 da resource development habam topic am yaure resource development hab topic sidagi question yamna the yam kana the important oibadina te adu question amtang hangba ya question amtang ai haijarake resource development haji kaino hamtang ana ai haijarake resources sing sum chakla ko miyoi ba ekhoi sumaina lairamde miyoi ba ekhoi wakhal loksing thadaraga tongan khusu khulai kyam puthoe khusu khulai degi mateng am resource tongan ba anau ba kayam invent kyam toroga ngasi akhona 6 stage yawe tap tap na ekhoi chakhole masi bune ba akhoi resource development resource utilization gaina hairibase adumaina tawna ba hona bada miyoi na chakhatna bagi thak sita lamjen tanana ba hona ba matamda कारखाना के आम पुथोय खुसुखला के आम पुथोय अंगक पफंग पुथोय asmai taw matamda akoi basidi sok dabra haiba wahang ji hamu matamda akoi base nature se yam phajina soe yam sathina soe prithibi pumda soe ga masigi effect se phange ba adu question du matang ni aina sida e hangjaram ge tawbani question matang pija ge hana sida lejare question do bazar ke amta mention any three ecological problems ecological problems har pusuya natraga ecological crisis ka har sukai deko which are caused by the improved methods of resource development masi resource development tauna bahona bada miyo ba ikoina resource sin se chokhalak na bahona ba matamda ikoina thengnari ba problem ahum ecological gi problem ahum se kari kaina thengna ba budi mayam thengnai ahum tam pallu hai bali ko okay adudi answer kada de yaoge haba matamda resource development haba dugi second paragraph ki mayai baida as a result haina hoba mi yaobani adri yembiro as a result haba do wahidudi admaina di hobiranu sumaina hobiro ecological cultural and economics problems like kai problem thengare global ecological crisis prithvi pumbagi oiba ecological crisis akoi be phibam sokjal ekamaina such as global warming Mahirosina tabira mani global warming thoe ozone layer depletion ozone galeon pathrak pa masi thengnare
environmental problem environment ki oiba problem kya amala air pollution kya am thoe sorry pollution haibani environmental pollution water pollution air pollution mayam tabiramani land degradation etc are created leibak le haumaya marai chai tharak pa kya am thoe asi ki problem ya se prithvi pum thoe ngasi asi sing se problem sing se ibiro okay makha tarak topic se need for resource planning haibani akoi resource sing se plan taraga season ba darka yamna oire madam di resource sing che loi thok pa nai su oi leiba khara mana tasin khomjin na bo khona re leiba khara mana jom jom season tho lo sile leiba khara mana collection tor pa jati sing duna ma koina rich country kau kre habani ina khum ba leiba kau na re aduga lotion lakpa ningthina plan ta hoda ba kangu sing duna laira ba leiba hana kau ba hawa adudi akoi ke do ba darka le need for resource planning haba topic se खंजन गदबनी हाइबे रिसोर्स से फजना प्लान तरो फजना याद लगा सिजना बम दरकार ओय हाइबने अदि हारिबे टॉपिक असे आई मथंगी डे 21 दा आई लजथा जरके नसी ओइनदी आई स्वाइदा सुम टेंशन अब होनागे क्लास लोसलम दाइ खुदिंगी आइना कोटेशन मचाम तंग हाइजबदो मसीसु कोटेशन मचाम तंग थमजरंगे मैरोसिंदा either you sacrifice for your dreams or you sacrifice the dream. Nang mangla na sagat libado. Adu gi mangla na phangna bai da nang katho wa sacrifice da wa. Adu ngamoi do bordi. Nang dream do nang mangla do nang katho wa. Okay, si haraga ngasi gi ai day 20 gi geography class wa tension jarage. Thank you.